Autor teksta Tajana Dukić. Lane smo va škole na hrvatske vadili čuda besede. Rekla je meštrica da se te besedi zovu imenice i glagoli. Znate, ja va škole dobivam čiste petice, pak sam te besedi zajedno prepoznala kad sam doma prišla, až su pravo spodobne besedan od moje mami i mane. Ja, mi hužamo govoriti na drugoj, ma te besedi nisu jednake. Moje besedi su glagoli. Beštima, namaja, brontula, zija, njurga, smami, krači, futiča, leti i potiču. Mamine besedi su imenice za da keh je vale broj jedan, ali je nadlo. Puncut je dan, neposluh je dan, šijun je dan, sajla je na, nemota je na, štufeca je na, šempija je na, rajša je na. Čuda puti se mi dve smijemo te naše besedan. A sad, kad malo mislim, se te naše besedi, kih doma pošaljemo jedna drugoj, se moru nakrcat va samo jednu imenicu, jedan glagol i jedan fanjski čudan broj. Mamu volim mac.